Nkita ho mapa ene da ama ahodo entem. Enam san nkita ho nso ama. Oman Ghana ene Brazil aban egu nhye so a oba beboa ma nkura ahodo bi ewo memu. Watimi afa ne ntomapa efra. Na san nhye mu ena ambassador Abena P Busia eye Oman Ghana nsia na emu Brazil memu enkasa emu ewo dwumadie hwunku bi ekɔɔso ewo Asanteman temu na maami HM se enipa bia wonchi efri abimemu abibinti okopie mu Brazil memu ene Brazil aban nyina ayehwe animu se oba bebo Oman Ghana ni nyina aye ni so ade hunu a Ghana mampani na nado danko Akufo-Addo ede ba ebiti se one district one factory ena beyond the return enemu ena maami HM se ene ekopie mu El Salvador krade a tibemufo bi ewo ho no awi atawo se ena Oman Ghana mamre ahodo a yewo ene meaya ahodo eba nhwayo ntino oba beboa amoman etimi afa ne ntomapa efra. The city council and mayors like yourself are interested in developing the business potential of the Afro-descendant community and are eager to do this through a recognition of our common culture. They started an initiative 2 years ago, and they invited me as the Ghanaian ambassador to talk about things like beyond the return, our homeland return bill, our projects like one district, one factory, to make the connections. They were so engaged that this year, in December, they invited the Ministry of Tourism. Enumu ena Alhaji Abdullahi Ali Bari eye Asanteman Zongo Nkosuohene nso echem se asem ya kwakoye asem ye de pa efise eba abeboa pa na dimpuntu mapa aba Asanteman. Mba eso mbe kambu gene Asanteman ni mutim. Asanteman eba kambu ya mali ashwa eba Asanteman ya. Ebe Asanteman enya ne tumapa ni bia de efra ti bia ye won ma enti alipa eba Asanteman ya nya ntenase ebe sore de asomu sumu a enya obi ade ye ya